Ki khubor baya day bat katanat penmi boarding hagajala Meghalaya kempat kut satya. Kinong train jong ke MEECL ki badan hapo kakenhun Coordination Committee of Registered MEECL Employees Association and Union haka pratarik ujaleu kilale yakando yo menteri katanat boarding kajala u James P.K. Sangma ban penpau ya kejing persya kabajur halo kejing temu jong ke sarkar jala ban IY ki circle jong ke MEECL Shaki Company. Presiden ka Coordination Committee of Registered MEECL Employees Association and Union CCOR-MAU uba pimarwen habai keren beginong patai kubor uleto bagajeng wani kendo jongki rengkat kejing danlang UCMD ke MEECL Arun Kumar Kembhavi ya menteri kalong banpen snow babro kinong tray ke MEECL di persyajur bat kim snow tenat kejing temu jong ke sarkar jela ban IY no iki circle jong ke tenat distribution. Kani kekenhuan kala pentip banakal yang jong menteri ketenat boarding ula ai kejing pular bon yang persya lang ya kejing temu badun se ekran sani bat ke sarkar ha kejing lang jong kekenhuan menteri. Nalor kani kala penpau bagila do kejing chania ek board kebadi kemi kamtam haba kem shim lakot ekran ne pensngo ha ginong tray halor kejing temu ke sarkar ban IY ya kini circle. Upah minister ngilaikan sibun berulang ba uru ulong against ya kani ban ai kani franchise. But ni aingo ya ke bu Pau Minister la komit khmat jongi bu on nakaliang su nyelek kat balak banum ailat bakan ni franchise kanya khmat tingi yang ru ha kan me khmat tingi yang ru ba pi kini ke ibru khat kin num jia lada ka management jongi kalong transparent pi ngi shi ini kat kubor nang ni nang tai sepang ka tu jingmut ai no ni iya si jong CMD bu tho siaka po department bu nai no iki atli circle henry ni klem yo kono ka jing khot na kalang management yang nong tray ban sim to confidence but nakadang yung ba ngis ngo do jingkerman la ni confidence jongi how CMD jongi no kala do no namar ba ngomi CMD la de khot ini kan fi la de khot ini tikum nong intip namar ga no transfer scheme kaba naka board corporation lo kan syai baka interest jong kinong tray on protect at any cost it will be better not less than the previous kebamut ba la ngi kelan on board syai corporation ki interest jong employees bar hak kin khambha kin amduna di company imta kini ki baro developments kilo against ya kata but ngi kinong tray ru ki employees baro ngim sngo tenang ya ni tiga hak bay day wa kini ka baik ONM juga ni power station ru ngilai keren syai baik tu nginum lah dari leru ngin ailat namar kini ki assets jongi fi kini ki assets jongi at all cost ni harus protect pi gumbo ni kan syai ka power ni habban ban kumu fi im chwa kini ki suppose nem chwa kini government building no kalau kau di EY namta ban develop yang hydropower hendak ada umentangi pin kam don kono ka development kila jak ban hendak bosna kalong bangi ngidang at ya kani umtu ngidang at ya kalau kro berik ngidang at kadang ngong yo pamnes you cannot just dump us. If you want to add capacity addition, you cannot just dump us. We are here to add capacity addition, but others they have left the state. So kini ke ibu khat ke ba until unless ni ngilong power ngilong sustain kan ni problem kami nak kapor siapa ni melabang lagi. Kung nak lah state power. Ni hab ban build up dia deru. Memang gitu potensial ke babon ha. Kumpala hajar imegwa. Minta kita tap hardly 10%. Kadang yung minister, let us have a long-term plan, let us have a short-term plan. Hakaba, minister uang yes, ngidang kamben le kata, nak mencaban, but live ya kan organization kejongi. But ngim aingo you minister, uba om ba uns ai kat kepala ka kajing kerjaan kalian ngejongu, kumno ba unten bah ya kan organization kejongi. Nomor fi, kila bon ki employees ki phone, kila mentally dalam disturb. Habagi iya kai bumi kat kubor. Nomor kamu pun siapa yang pelanja? Ngong ru you Prime Minister, ngong nak kena project. Siapa pun le kita dan ke studies, ke feasibility studies, ke pros and cons. Ngong nak pisu rai ban I know ikini garlic circle, claim dah le studies, kamu kalau belum. Kamu pi apa kamu ki ATN solutions ki pun ki kampung juga bagi jaka. Tidak sih ada one reforms, tidak ngibeling ni diskusi kita taruh. Tanpa long ihap ban pet kini ke pros and cons, siapa ban decide dia kono. Namar kani kata yang ni kata ya kalau way ban wanru. Vice President ka CCOR-MAU ba Arju Dekhar
Uloong ba ka jing bamla jang sarkar bansiyo ku pisaj kinong tray ke MEECL ke bala syong thaj kalong kakam bamman kat kum gijing soy ha kasas kular Memorandum of Understanding. Uloong balada ke sarkar kam shim kia ban pelat gini gijing mentoy kaseng kam banse ban ujor ke ejahar persya yu Chief Secretary u Secretary ketenat boarding bat yau CMD ke MEECL namar ki kendon kiladon ha gijing soy kasas kular. Uloong bagalong kabasngosi bakato kani kinong tray ke belasong thaj wala kila klat no ru kim shim layo satya ka baybam temen bat kani kejingja kala ta ajur bha ya barok kinong tray ke MEECL uba arju dukhar uloong balada kini kinong tray ke belasong thaj kim yo ka baybam temen hapo ka khatsan trik mata ubnai kinong tray ke belasong thaj ke beladon nyopo hado khandai pos nam gerta kin sami surok bandawai alkohok hagaba kaseng CCORMAU kan yang bat ai jingkerchan ke bapura yaki. So I'm very sorry to say that it has been told us that we, MECL, and its employees are a different entity. Like we are a foreign company. But let me tell you that MECL is 100% owned government PSUs. We are no different. MECL employees belong to the state government. We are state government employees. So we have to work together. That's why I have told today, bluntly, before the Power Minister, that as an employees, we assure our 100% cooperation. Likewise, the management, which we need at this juncture, is to guide us, to advise us, even to school us, if we do any wrong thing. But not to victimize us. You cannot just victimize, because we cannot work in an atmosphere where there is a fear.